Kene kedai ke AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli da ilu satas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor sam ka President Draupadi Murmu yaki kirti bat Sharia Chakra shakilai pokundai ngut kishipai jong ka ri ka Northeastern Hill University Students Union ka kermen bakatanat puli puthi jong ka sokar pedeng kan wat akalat ke bapiang banweng ya ka jing ha ka university. Bat kentu Commissioner and Secretary ke yung Darbar Thawan ke Meghalaya Dr. Andrew Simons yaki officer MCS badang pendrung thamai ban pennet jingmut bha hakikam kijam ke bede bat ke yung Darbar Thawan. Ka President Draupadi Murmu hinin kasngi kala sami ki khusnam jingshlur kirti chakra shaki hindre ngut ki shipai bakan thup ya sawngut ki bala khlat no bat lai phawlai tali ki Sharia Chakra bakan thup nakabenta ki hinyangut ki shipai balaklat no jong ka armed force ka Central Armed Police Force bat ka state bat Union Territory Police hakabenta banengkong jong ka defense investiture ceremony Harashtrapati Bhavan yakini ki khusnam jingshlur la ju ash ki shipai ki bapin paw yak jingshlur jingnan la de habaki don hakakam banyada yakari bakanthum hakji khuni ki kampentrim bashar khai jong ki erang hajamu bat Kashmir baraka than chate lam mi bat hakiwede ki banta banyada yak jingsuk jingsan jongkari Menteri Rang Bado Narendra Modi play yak investor summit ba asngi New Delhi mentakasngi hakaba peni yak lat kilanti ban sangkam seng jam hakijalla ka thanjate lamingi bat ban pinya yogru yakimar ka Rising Northeast Investor Summit kan long mentakasngi arpo laitarik bat lashak arpo sautarik hakaba ki menteri rangba na baro ki jalla ka thanjate lamingi ki menteri sokar pedeng ki he ki han na pokari bat na bar bat palat arhajar ngut ki delegate ki nong thawi ki mat penyat kam bat ki waide kinwan banyashim banta Menteri Rang Bado Narendra Modi hinin kasngi ulong baki India kala ada ke jubab ke babiang bahaya ke Pakistan kata ada ke bapinjulor ki kitem jong ki erang hapo ke Operation Sindur ulong baka sorkar kala pen khamti lai lut yaki shipai bakin le yaka badan kam ka bala pen la yaki lai tli ki bor shipai ban pindan kam de ki buny ha ka ba ka Pakistan kala hab ban pindam Menteri Rang Bado ulaban baka Pakistan kan umla banjab thamada ka basuk yak India. Umudi ulong yakani ha ka jinga lang pat ba ha Bikaner ha Rajasthan. Ka Northeastern Hill University Students Union ni husu kala ong baka kermen baka tanat puli puthi jong ka sokar pedeng kan wat dakalat ka babyang banweng yak jing bat ka bala ban pedang ru dakinong don benta baro. Habaya keren bakinong thoku bor hadian balawai ke jingalang bat additional secretary jong katanat puli puthi ke sarkar India Sunil Kumar Banwal bat director haka Department of Higher Education Subrat Kumar Pradhan ke bala jingo yak university hinan kasngi vice president ke nihusu Riki Dai Buram Bamon ulaya ro yak katanat puli puthi jong ka sarkar pedeng ke bala pha ikinong tre jong ka ban sngap ikjing jongki kani husu kala airu kato kani kijing ajing mut ki balong ki lat kilanti banweng no kham klo ye ki jerwit jerwan kanang bakan wan byang kijing ya be ya renti hakaju kapor kani huta kala ong bakatanat puli puthiru kathrang banweng no ya kijing kumba ka seng kinung hikairu ka angnut banyo ibyang baki kinlong ki baben barenti kommen shwa kani kadai ka AKASHVANI SHILLONG ko bon lam shapi ya ko kubor Ban beteng biang ya kubor Dr. Andrew Simons Commissioner and Secretary jong ka yung Darbar Thawan ke Meghalaya ula ajing kren ya ki officer jong ka Meghalaya Civil Service ni MCS ki badang pendrung thamai mentakasnem arajar arpausan hak induction training program ka balalong ha Meghalaya Administrative Training Institute mati hamaudiang diang Shillong hak jingkren jong Dr. Andrew Simons ulakren halo ki rukam penyat kam jong ki yang Darbar Thawan bat pensung thu halo ka benta ne ka kamram bakongsan jong ki officer MCS hak ba ajing kershan ya ka yang Darbar Thawan
Ulapan slori ki officer be ki day bandapan le chingmut bha ha ki kam ki jam ki be ya day pat ki yeng dorbar da ka babut renti ya ki kandon jong kasensyar pat ba. Namar ki jing bakala bat jing jak lenti ni yat kulmar jing kinong sangkai pratesh ki jaka ki bakim pat jupoi ki bawan rapat ki jing ja basungsi na kapor se kapor ke soka Meghalaya kalapen mi de kawai kalat jing rap balatip kum ka tourist buddies kanang bakan long ke jing singan ni kinong wan ka shakajilla. U Commissioner and Secretary jong katanat chungokai uba CVD dingdo ulong ba sashisin ke sorkar kalakot tenda ban thung yaki tourist buddies da ka basdang nang kong hakijaka chungokai ba kampau. Kene ke jing tmu kalami hadin ke jing yap jong we ubri uba na Hungary ubala du la ke jing im hakijing yat hajan ka shnong ramdan ka ba hakathan shela ha East Khasi Hills District. Kadol Bashanong Pot 8 Sim Kabahab Hakarani Core Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District Kalarai Ban Perking Yaki Kandon Banyada Yaki Dokha Do Kibadon Hakawa Port Mula Kabachanga Kumbah 100 kilometer na Maukarwan. Kadol Bashanong Kalamaham Root Bandan Kuna San Pawajar Tengka Ladalap Yanu Kibadon Kti Hakabapinyap Yaki Dokha Kibadon Hakawa. Habakran hakinong thokubor hadian balawan chungo ekawa umentri ka pot 8 sim uba Angel June snaitang ulong badan ka to ni kibriu ki basim kabu ban penyap ikidok ha kamtam hakapor telang da ka pindan kam da ka dynamite ka be da ka bi bat pen up da ka jar ka jinglong jingman kala sak Untut hakaleng ke Imphal Valley hinin kasngi namar ke jingdon jong ka pakhang shnong ka ba saw po prakanta hakaleng ke jala balakhat penlong da ka coordinating committee on Manipur integrity kokomi la penlong ya ka pakhang shnong ban persha ya ka jingweng no ya ka kantin Manipur na ka wei ka bos sorkar ka bakit yakinong sangka suwari sha shirui lily festival hakisngi baladem Hakapakhang shnong ka balasdang na do shiteng sinya jong kasngi balang la sakhi ya ki jingkhang dam habaro santali ki district hakaba ki yoki hat ki jaka puli bat ki office jong ka sarkar bat rishimet ru ki khanglut bat umdon ru ki kali ki bayat ha ki suro Ka Jaintia National Council Cleariat Circle Balayalam do General Secretary uba Simbo Bayar Sumer kalakentu ya Deputy Commissioner jong ke East Jaintia Hills banbo dak no entry ya ki kali he hakikanta long school ha Cleariat Labo ya kene ke jingkerpat hadien balayo ek jing o na ki khanna bat samla puli ki bashem jing banyat hasurok namar ke jing yat klempor jong ki kali he ka babun sin ka pensir bat bu ru ya ki ha ke jing ma na lor ba ka wan ra ru ya ke jing theng kali ban penkut ya ka khubor sa sen ngan pensngo ya ki mat bakongsan Sam ke President Draupadi Murmu ya ki kirti bat Shurya Chakra shakilai pakundai ngut kishipai jongkari. Ke Northeastern Hill University Students Union ke kermen bakatanat puli puthi jong ka sokar pedeng kan wat dakalat ke babiang banweng ya ke jing haka university. But kentu u Commissioner and Secretary ke yung doba thawan ke Meghalaya u Dr. Andrew Simons ya ki officer MCS badang pendrung thamai ban penlet jingmut pha hakikam ki jam ki biade bat ke yung doba thawan kaptu ko khubor kalakun na ka AKASHVANI Shillong hakapo prabaji nginya so bat ka AKASHVANI na Delhi na ka banta ka khubor ka katin Hindi hadin kata penbut ka khubor ka katin Pareng hakapor pra khatsan minute bat ngi pen kan mau yapi bahakapor pra siteng mentam step nya sawi ki khubor nakathan chatai lami ngi kane kadai AKASHVANI Shillong